okayfm 101.7. And now done the Minister for Lands and Natural Resources, Honorable Abujinapo, Edibetu just say Galamsey no, we are prospecting be a pacho jai, or didn't she share what come said the Beya, Yin and Shebetimiasa Kon Galamsey, a conibium. Na yanko Akyem Aminam na Galamsey wunsem ye nipa bia wo ho se ye kasai na owura bia bibinti etim fanidi entudwa no ye ne no entwe nkomo opani memo acha no pai ya ja opani na boko de we wa na de mo mo pai bo e bibia boko aja mo wodie Galamsey seye o mu beja ni o so o mu nya ni o yenim na nsan akyem kwa aben yete ye kora na lorry park no yete ya de say ankohwe akrofon kwa wo nya Galamsey om de betu na Akyem Aminam e de asem na asi asema blem de asema asi mi de enya nwa family ti ye esan say Galamsey do fan say e hono Galamsey o na small scale mining o na small scale mining ba ko concept ba ko e fa na mining group China ko bi na e o plate o ti e o plate o na nyira no anofa na ye ho be anofa be 10 to 11 ba jo me bo e China for e na e o plate wo ho o plate o sa mining group nta mining group na o ti na se woni mu a sa China for o plate no mo na do mba ho okay papa bi na do mba na sa concession na wo ne ye e na na bidia o hin e wo kuru e fa na say Akyem Asene o hin za amlen kuru di on zo mo che Akyem Asene ase jo hin na ye sa concession ye ne bia na dana ni bi na de omo ba dana ni ye friend Jack e bi e di ni ma e friend Jack amoafo e di ho na de China for na bai to mo operate be infimi en se ni e ko infie na ni nti adwuma mo ya no na nyura pa na ye wo na ya yete ye we answer China for bag bi bobo mochi a omu dwane akọ ye ni de bia omu na etu kwan e kire we answer eyi atemati aden ye se omu ye blasting na blasting aka dan ni ba ko na watete aguam na ase no omu aka no to plate ni tan se omu ye China for na omu ye adwuma mu control adwuma na e se mo hwe omu na mo do omu ko sete no omu mo dwane nti dwane ni odan no na de omu ko e de omu plate na ye den ekwa bling government hospital nesa asema esi ono no anyura nesi ya enti omo de no eye bepo no a omo blast ni bia eye blast no fo you can soon work and hard rock and you pass ati ati yen rasa ati ati ni bia kana tie okayfm na nipa na assassin blasting na kana na tete no we Ghana ni mwa awon we Ghana ni Apiase no wote Apiase no yemo Apiase de konkoko na won e dey different ye Ghana wu ye na dey different ye afu e dey obi adi ni no to to a ele mo do bia ni mo no afrawu na afrawu ayi no ebra asemi ye no ye nim say wa post for potem wo DCE wo potem wo wo mo ya we de asie na de na wo ma ya fa ho tell me DCE anopa no but like I say o si o da ta se na se ama ne bo be enyime no nu asa na police for den ba na mo be form na kwa che mo che na mo adwuma na mo ye ho no eni pa o ta mo chi nta me pese bi ni pa o ta mo chi ni DCE na ta mo chi DCE fe no na bo damte on na ta mo chi o kan o se omo pepes omo ye sensi yen di ni mu so small scale mine abane di the my local people wanya ma foreigners so that o kan so omo pepes ya be bi omo ye di ma se bi you EPA fu omo ni EPA paper omo ni prospective lands omo ni estate lands and so omo plate o be and the Ghana asem NSC ni no mehu kwa na omo no omo ye nje ni ba ta na ma mu na wo Galamsey hodi nyina ko mu ya di mu ko tese mo mfidi no mo ne mo atesa mo no obia efio na wonu obi ya djuma na atamato na mo mu dwane na nipa na aka na wan na fo mo no mo hwe se nipa na wo no na asemi na wo DCE ya wo bodo so bui die ben na e kire
wako hunu site wo se bia oh dey tell me ka san na nsin e be almost 2 months ni 2 months as a court Vanguard for be chi wo mdo mo kokofobia ya o mba chi wo mu fiada kwasiada na DCE ni na nanom e wo ile mu on bebi e kokofobia ni e ko ya kubele wo yibi wo mu kwasiada sabe ni mi de Ghana nya mo kwata mi je ya chi obi so ya juma kwasiada de bi no o kokofobia titi a so ma ke o pa kokofobia titi a o mi ma confirm a so ma ke atlo I see. Now, Mammy Radio, sad district, I okay, your floor say. This is in a blim off. Okay. We did see the phenomenon of Dampi, and I am Pini, or fair from Pong, on a car says, what is young one? On the eh, so I am mobile. Blim off this. Martin. Now, I was some power, never walk. Na di akwasa nti obi a kata so mamu aso nti omu ntimi nka omu no so mo ka e bia ba betu omo so ana se bi ta nti ase ga ye mamu aso mo na se obi a ho so da fe omu so mo ka omo adwuma tai omo ko ka so a nkofo no so titi om na ta bia o titi ano no na me ba jo kromo no apart from the wawuei bin mo wa mu firi potem wo mo yadwuma ho any sabi mana galamsey ne de a mo yan de ani kuma fo ni bibre ye bi sabi nipa ni bi apply kura nipa apply kura de minimi ni wo ma ho no mo te a mo apply ya ha mo amaka na min tela ni mo apart from the owu ye no e bi prepare ho e bi nipa 9 ni apply nipa 9 ni apply ka ho enye men no mo yi o mo fi ablem da ben to so ti yon ba fi sa blasting no me say okay blasting no omo no China for the no mo ye no omo bono ase wunni mu dan omo no mo bono one hole one cup tan ye kan no one hole one cup one hole kam ti no obet ma bo be a 40 no maybe am bono one cup no je be je ba to omo so fire na omo so eja na de mana ni nyina be to 111 sa nti no omo ye ni bi anfo nti no anto aye galamsey for the kind of fire nti ye misfire engineer ya anto a e di anto ne te kan misfire nti ye misfire no no ta Ghana ono wu ye ne boys ne ka ho no ko da ho no me se no me ta ko bo foforo na ama akonect no ma ti odi compressor ja ka ma ni si mu apre na na su ni ye mu nyina te no ro fro anya wonya sama akora o sana tini ya kano o ka dia ate na se awro na se ya di abi ki sana ya kano se tu obi sa nipa watete sa na se eni wonya sama akora ya te me dey me abanu me dey problem le say abanu so the small scale money na gan small scale money se kuta na ya duma when an ancestor before now we na se kwa na se EPA wo e ba we ba Jina ye mami why jina ye eba metonka abitio oje esenka ye akenye den kadina e for se man ni say you EPA for the land of cinema we are nipa like ni na come to my land ni bia ni pa se ba be no e EPA for IPA yes na mo ye no mo che ya mo de ye bu akwan mu ebi nipa na o ya blasting o last e ko timi blasting na nipa no bo so kuta compressor na o ya ju ade no e se o ya call fast o ya na e le mu o mo eto no ye mo ma na e se o ya blasting na mo ko na esi da ho ba e ya point ku so ja ke na mo ni na baby a ma ebi gold na mo abuba na mo wo na mo horo no mo de sana ta na ya na mo de mercury na mo di we na mo de eno entepla nto bia no oya bi mo te ensuo na bi o mo ya gina o ba kwa se ensuo bi da ho ebi na bi kura ebi di gale ebi na mo ntimi enfensu ni enum bi o mo di enfensu ni gale so ja ke ene mo ta no mo ni kitikiti na ye yi ti ko o me so mo de bibi tu ati adwuma na wo ya no in fact me na daba mami kusa na mo ti but mo na mo ti so village mo wo no
almost so far. Now, I said, yes, I don't know. Let us see man who lands in Gino, who be an Aquarian, who be a British small money, who be a British small money. You're not the matter. And now, I'm taking more serious on that. I don't know. And suddenly, before the German prospective lances. Oh, you come up with a son of my prospective lances. If you're showing no man will be here. See this chance, I didn't make two of them home. But yeah, said you was Canada, who wouldn't move out. Oh, Mama, why be that? Oh, okay. Now, Jay. Oh, you call Uber now about and so by Juma, Obano, and Mamma Berenco, and I'm going to look at Pala, and count on our combat. Now, I'll go with you. When I man, can we just go? There's idea, no. Would you have a accommodate? Oh, and there's also. And that's our now, I'll call you. One of the kind of crazy. And I just come. Number one. Now, Sir Grammy was around, he be quiet. I'm saying, and not the obey, who be young and I too. I dare what the site, me call him and now move to young. But the Johnson has a cabbage. Okay. Any matters a pa, no matter MP also could do come over. What I'm afraid, no one said, what you tell for him. And then, okay. Your friend is here. We are ever after what? Okay. Oh, ni pass the aduane do. Ejameda sanope. Best I say, what I say bia. Bibiti yem pese beboni din. Wono akyem anyinem aminem, akyem aminem. Wa mon tanafo bi abehye ho trinwi trokatoka baby kura ase ahye. Etu Galamsey na baako afaso de ahwere ne nkwa. Na okay 101.7 so ini na yankomo yebesa abawuru mpa na mo OKFM 101.7